EFF because ngiyabona bayadlala kwa-ANC, bayadlala kwi-IFP, bayadlala kwi-DA. Anginendaba nomsindo womkhonto wesizwe, anginendaba ne-IFP, anginendaba ne-DA, anginendaba ne-ANC, but I am happy to be led by a young man, CIC, Silo, Julius, Malem. Ngomhla ka-10 abantu abaningi ababoni, ngomhla ka-10 kuzobe khona uBig Zulu, kuzobe khona uYoungster, kuzobe khona uMshuntesi, kuzobe khona uTira, kuzobe khona uTira, khona uKhuzana, khona iGokama. Let me tell you something. Nabasakazi abanye kuKhozi FM balandeli abathi sebekhathele i-ANC, uTshatha uGotho uzobe khona. I'm not playing. Duma kaNtando uzobe khona. Nize nimtshele umfowethu engimthandayo uthena uCIC asingemphenduli. uNgizwe Mchunu ethanda engathandi siyangena eMoses Mabhida Stadium. No. uNgizwe ngangisebenza naye. Nimhlebele ukuthi ngomgqibelo ngomhla ka-10 amabhinqa azobe khona, abengoma bazobe khona, omama bazobe khona. Into esiyenzayo iMoses Mabhida izobe shame i-red, my gosh. Oporaya nize nimtshele ukuthi talk to the hand, my face is tired. Stand the pencil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.